Dober večer, sramota, šlamastika, antireklama. To je opis dogajanja na nogometni tekmi med Mariborom in Muro. Kdo bo prevzel odgovornost, da se kaj takega na naših zelenicah in v Stožicah nikoli ne bo ponovilo? Poglejmo si izjave. Srečko Katanc, selektor Uzbekistana. Jaz kot selektor, jaz sem ful proti vsemu, proti pirotehniki in proti navijačem, proti vsemu. Mi igramo zaradi igre, zaradi rezultata, ki se gre in za kondicijo, ne pa za te petarde in topovske udare. Če bi moji fantje mogli igrati v takih razmerah, jaz bi rekel, fantje, kapo gor, ne pa kape dol, oziroma kapo dol, kar sem že rekel, in jaz sem igral v Iranu in treniral reprezentanco, pa imajo stadion za 500 000 ljudi, na tekmi so bili pa sem trije in to sami moški. Ne. In isto zdaj v Uzbekistanu, to je čista emancipacija, tako da strani s petardam, strani z raketam, strani z navijači, ne ostane fuzbal, nogomet, kot je bil nekoč, in da vse spet mora tako biti, pa da ima Delić prenose. Zaho, zdaj pa ti povej, koga mislim. Hvala lepa za besedo, Zlatko Zahovič. Tako je zdaj. Pirotehnika, po mojem mnenju, to ni problem. Ne? Problem je v osnovi, če je ne znaš uporabljati. Ne? Pa da te vprašam, koliko si star? Koliko si star, si dovolj star, da lahko prižeš petardo? Si dovolj star, da užgeš raketo s farcahom? Si dovolj star? Ne? Treba je ločiti razliko med petardo, treba je ločiti razliko med raketo, treba je ločiti razliko med baklo in treba je jasno ločiti razliko med bombo. Ne? To je tako, da ne ločiš Barcelone od Zavrča. Isto je. Vam ti jasno, kaj je Barcelona, veš, kaj je Zavrč. Pa zakaj bi metal petarde na igrišču? Zakaj bi metal petarde na igrišču, če pa vse ostane v slačilnici? Slačilnica je zakon. Nič ne ostane na igrišču. Vse gre v slačilnico. Ne? In če bi rad maksimalni efekt od petarde, ja moraš prižgati v slačilnici. Vržeš v kopalnico, pod tuš, v banjo. Ne? Slačilnica je akustična zadeva. Ne? In je zakon, kar se tiče akustike. Ma lahko ti vržeš 100 piratk na igrišču, pa ne bo tako vsekalo, ko ena navadna pa se bombica v slačilnici. Dajte si to zapomniti. To je zakon. Pa nema nobene tragedije. Nobene tragedije. Tako, v studiu sedaj pozdravljam ruskega predsednika Vladimirja Putina in turškega predsednika Erdogana. Dobro, gospod Erdogan. Pa če vas zdaj takole izzovem, ne? Mi lahko zagotovite, da topovski udar, ne, ki je priletel na zelenico, ni bil izdelan v Turčiji, ne? Vemo, ne? Kako je to? Veliko izdelkov prihaja iz Turčije, ne? Lastni vsadki, injekcije botoksa, tudi kebab. Juškari kadjanju, se iškar kudut, sядere Türkiye, Juške Deniz. Juške Denis, ne? Ne, slišali smo, ne, gospod Putin, ne? Če vas zdaj takole izzovem, ne? Juške Denis, za katerega Denisa to gre? Gre mogoče to za Denisa Srkića? Да, это основной проблем. Содлование ввел Аль-Баличкню в заняту. Затем он доставил петарды, он доставил ракеты, он доставил топовский удар. Где-то новогодишнее оружие, да, Jata? забросил. Jata? Novogoriška jata, ne? Ste rekli, ne? Gospod Putin, ne? От футболя балетчика Прикимурья. Tako, balet, ne? Ste rekli, ne? Zdaj, če vas takole izzovem, ne? Gospod Putin, ne? So neki indici, ne? Ki jasno kažejo, da je topovski udar, ne? Šel iz Rusije pod dnu Črnega morja do Bolgarije in nato čez Srbijo do Slovenije. Kaj pravite na to? Это Прикимурья. А Словения многометная. Фанатики акастуа да испастуют. Петарды абаки на мачках. Это тапасовьяки. Создаде атмосфера страсти и эмоция. A sta stari, pa emocija, ne? Smo slišali, ne? Gospod Erdogan, ne? Kaj pravite na to? Boste odstopili? Juškari Türkiye, Juškari otora Türkiye.
Žiram tjo, krešteden, iškere to ranjen. Iškoran, ne? Iškoran je rekel, ne? Gospod Erdogan, ne? Gospod Putin, to je bilo direktno, ne? Это Нофрам, это Марибор. Это Нофрам, это 5 километров от Марибора. Это Словения, болели это Добро. футбол, части установят это паразитского апартмали использование форевер бомбы и ракетов. Dobro, apartmaje, ne? Je omenil, ne, gospod Putin, ne? Omenil je na začetku tudi Frana, ne? Zdaj, je bil Fran mogoče v apartmaju, ne? Gospod Erdogan, je ta apartma v Turčiji? Yüzkere türen kdo Türkiye, yüzkere tjökürüz. Yüzün çarısı nilkemez. Dobro, gospod Erdogan, zdaj vas bom pa direktno vprašal, ne? Boste odstopili? Yüzkere diyorum. Türkaş yeren ta Türkiye, koş keren diyote, işka görete. Iška, ne, na Golteh pravi, ne, gospod Erdogan, na Golteh, gospod Putin. Se vam ne zdi, da je s to izjavo šel gospod Erdogan nekoliko predaleč? Да, это Марибор. А Словения, а болел а футбол, а частни остановят это продив, а ти использование аверти а бомба и ракета. Raketa, bomba, ne, govoril sem, ne, z veliko znanimi ljudmi, ne, tudi gospodom Čeferinom, ne, pa kaj takega nikoli ni omenil, gospod Erdogan. Kdaj je čas za odstop? Yüzkeren çürüdü Galatasaray yüzkeren on. Yüzkeren o İstanbul Bağkeren çüsü. Yüzkeren o yüzkerik yün şungırıt. Yüzkeren. Московский Спартак. Добро. Это московский Спартак. Это открытие до Галатасарай. Это 10-0. Это 10-0. Это все это копили. Нет копили. Dobro, 10 proti nič, gospod, to je direktno Yüzkeren vas je şerü izval. kadar. Yüzkeren köy Türkiye, şinkirik çancıresi. Kikiriki, ne? Ne? Да. Kdo se oglaša kikiriki, če vas zdaj takole izzovem, ne? Это Кремль. Это Кремль. Kremeljcev, Kremelj, pravi gospod Putin, ne? Это Кремль. Yüzkerik diyorum. Skrempi. Şinçödük, şençeri kadar diyorsan Türkiye, yüzkeren Airlines'ı karun çürüsü sen dönüyor NATO. NATO, ne? To smo slišali, ne? NATO, to je ključno, ne, gospod Putin, ne? NATO. Gospod Putin, boste odstopili? Не. Dobro, Это фертик. hvala, ker ste ostali z nami in lahko noč.